Kam ke claim kachipaduk mate rada kiduk kisunga hut karjabdun kachirabdun atumaphan kachuro ke kinangso. Lason si monduli along tame pastor atum pena joksi keduana sai sitame aprang arjapon pen mithangara raphan japonlu laso pen ajok ke romate aman kipi kinangso bino. Pini pre ni phai sirke bada por phai ke balom pen NKBA tumpen ke parai pon pastor depu pinchong pon. Lason si NKBA arlo monduli lang herang baptist church along ta pastor de jai mek deng pon. Bangso amai long kachari pon abang sangpi beauty bang chupi deaconess Bangso amai long arna malam pen ke than pon chia phan kachopha pon NKBA mission secretary unique tirang pensi than pon. Pastor de bipotsi pamanang kok mapuke lake pastor atum ke sang longle thak longle amonduli arlo manne ki sung do ma mate ke so do mapu kai ki aporta ki claim chipaduk pik mate kalana bang puta jongpon la so jok pastor atuma phanta isi teachers day fathers day mothers day asonsi paman pon pastor appreciation day ba pastor pangkachuro ni ile thungka paduke itu idea la bangso idea behind hal ala bangso kamata kapatujo elangle aga prekali mona pastor to pha pastor to mo pen itu dikon head dikon kan pen na lam ke thana te gulo takte pastor to chipa dupi pe khanja bang coronavirus ka phire head chilu develop sidara tumbang ne chilu dongle adon tin da dam na ji mani coronavirus ke su bam phanta ara mardom binam ji na sonsi apranchi prin difference sonsi ke kremna long saraka la posi la pusona ka cepat duk cepat sum besela tum kam ke mana man choda dia posi la tum pana ni sige ni kan si pana ni sige la tum hachuro veni lo so pa matra pensi la pastor pastor appreciation day ba clergy appreciation day le bang so ke patida Puluni pen dirchuna rongpi karbiang long live